Mororo ma mirurungano iria ikoretwo igitongorio ni gikundi kia Gen Z gikihinyiriria mogaruruku matiganite thirikari-ini no mathiete na mbere na gwakiriria na gucungiriria hathara nene kumana na uthukangia wa indo. Ndeto ĩno ihithuritio ni mwaria wa thirikari Isaac Mwaura hindi ya giikaro na andiki a mohoro akigereka ati gukinyaniria na riu thirikari ni yuritwo ni muigana wa shilingi bilioni 6 irita magoti maria yonganagia. Tayari tumeweza kupoteza shilingi bilioni 6 kutokana na maandamano haya, na hiyo inamaanisha kwamba tukiendelea kufanya hivi hata kazi za watu zitaharibika na vijana wetu hawataweza kupata ajira ipasavyo. Mwaura ni arutite mukana ati mirurungano ino igithie na mbere yahota gucungiriria hathara makiria undu uria augite waya kuhotomia utonga wa bururi, akioria mbeu njithi matigetikire kuhuthirwo uru kuona thirikari ni iguite mateta mao. Tuwe na mazungumzo. Ningependa kutoa mwito kwamba mazungumzo haya yaanze katika manyumbani mwetu. Wazazi, tuwazungumzie watoto wetu. Tusijaribu kuweza kutumiwa vibaya na watu kutoka nchi za nje ambao wangelipenda kufadhili vurugu kwa sababu pengine hawaamini kwamba nchi kama ya Kenya inaweza kujisimamia vilivyo na kuweza kutatua masuala yake ya ndani kwa ndani. Na ciĩgiĩ kuhurwo rithathi kwa mwandiki wa mohoro wa sesheni ya Kameme TV kaunti-inĩ ya Naikuru Catherine Wanjeri Kariuki uria ũrathiĩ na mbere na kwamũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ wa PGH Naikuru, Mwaura augĩte ũthuthuria nĩ ũrathiĩ na mbere gũkũ akĩũria nyũmba cia mohoro ciaranĩrie na thirikari. Kwa hiyo mwanahabari wa Nakuru, nafikiri tumesikia na tayari upelelezi unaendelea wale ambao walihusika na hatua zitachukuliwa. Kwa hivyo ningependa kuambia wanahabari na wanahariri, njooni tuzungumziane. Suluhisho sio maandamano. Kwa sababu nimesikia wengine wakisema kwamba tu maandamano ndio pengine inasikika. La hasha. Tuzungumziane. Tujue nani huyu alihusika, ni askari gani na kadhalika. Kwa sababu hatuna nia yoyote kama serikali kugandamiza uhuru wa wanahabari hata kidogo. No na thengia wa president kuruta mukana gutiri muruti wira wa thirikari uritikagirio gwikuruhania na harambe cia kuhothithia besha makanitha-ini na thutha ucio we gucoka kwiranira kurikia kanitha wa AIPCA mwena wa Ndaragwa, undu uria wonekanire we kwagarara watho uria arutite. Mwaura nionekanite guteaniria ndeto ino na kuga thirikari ni igwite uge wa Akenya. Tuachane tu na hayo maneno, sababu Akenya walizungumza na tukasikia. Na ikumbuka kwamba sio mara ya kwanza kuwa na mchakato wa kuondoa hizi harambe. Ngiribotera Kameme TV ni Jetagwo Wangui wa Muiruri.